Reka nongere rero mbahereza ikaze bakunzi ba Bwiza TV channel yanyu, channel yacu. Nizere ko rero mumeze neza cyane aho muri hose kabisa. Twamaze kwinjira rero mu mwaka mushya wa 2019. Nababwira nti rero umwaka mushya muhire kuri mwebwe mwese rero mukomeza kudukurikirana. Hanyuma rero umuntu akora subscribe kuri channel kugira ngo mujye mukomeza kubona inkuru zacu mu bambere kandi bitabagoye. Inkuru tugiye rero ni umunyapolitiki Ingabire Victoire uvuga ko rero ngo hakwiye ubufatanye bw'abanyarwanda bose mu kubaka u Rwanda buri wese yishimiye. Mu kiganiro kirambuye yagiranye na Radio Ijwi ry'Amerika, Ingabire Victoire yavuze ko yaba leta iri ku butegetsi ndetse n'abatavuga rumwe rero nayo bakwiye gushyira imbaraga hamwe mu kubaka u Rwanda rutajegajega cyangwa ngo rurebwe nabi n'ibindi bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari nka nyirabayazaniro w'ibibazo byaba bifite. Aha rero ni naho yahereye akomoza rero ku Burundi agira ati ntekereza ko ari abari ku butegetsi ari abari rero muri opposition, ndavuga bari hanze, ubwo bushake tugomba kubugira ubwo kumva ko tugomba guhuza imbaraga tukubaka u Rwanda buri munyarwanda wese yibonamo. U Rwanda ntirwongere kuba isoko y'impunzi, ntirwongere kandi kuba isoko yo kuvuga ngo nirwo rutera intambara mu karere. Burundi buravuga ngo dufunze imipaka ngo twe kongera kuvugana n'u Rwanda ngo kubera ko ari rwo rudutera ibibazo. U Rwanda rero rugomba kuba u Rwanda abantu bose bavuga ngo ni rwa rundi rubamo Imana. Ayo ni amagambo ya Ingabire Victoire. Hanyuma hasi, Ingabire Victoire rero umaze amezi agera kuri 3 afunguwe ku bw'imbabazi za perezida, ahamya ko rero ntaho ateganya kujya, ko azaguma rero mu gihugu agafatanya n'abandi banyarwanda kurwubaka. Ati ntaho nzajya kuko ndi mu gihugu cyanjye, ndifuza gufatanya n'abanyarwanda kurangiza ibibazo dufite mu gihugu. Ingabire Victoire rero akomoje ku Burundi mu gihe kuva mu mwaka wa 2015 ubwo muri iki gihugu hafukaga imvururu biturutse rero ku kwiyamamaza kuri manda ya gatatu kwa Perezida Nkurunziza. Bose rero batavuzeho rumwe, umubano rero nawo wabwo n'u Rwanda watangiye kuzamo agatotsi. Izo mvururu zanagaragayemo rero kugerageza guhirika ku butegetsi leta iriho ya Nkurunziza n'ibindi bikorwa rero by'umutekano muke. Bityo leta rero y'u Burundi igakomeza gushimangira ko ibyo bibazo byose biterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ubuyobozi rero bw'u Rwanda bugahakana ibi ubushinja bwivuye inyuma ko nta nyungu bwakura mu guhungabanya umutekano w'abaturage. Ingabire Victoire ni umunyapolitiki rero utavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Muri Nzeri rero nibwo yahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame hamwe n'izindi mfungwa rero zisaga 2,000. Akaba yari yarakatiwe rero igifungo cy'imyaka 15 mu mwaka wa 2013. Reka mbashimire rero mwebwe mukomeza mukurikirana channel yacu Bwiza TV. Nizere ko rero mukomeza kugubwa neza cyane, mukora rero subscribe. Hanyuma rero inkuru zo nakagaruka hano kuri channel yacu, mukomeze rero kugubwa neza cyane, muryoherwa n'umunsi mukuru utangira umwaka ari wo bonane uko bakunze kuwita, cyangwa se umwaka mushya muhire mu Kinyarwanda. Mukomeze rero kugubwa neza cyane. Bye bye.